نيكلور بومبي رهم نقبة حافظ الجلالة ولا حفظيسا سياسة ميكا ليك إمشان قولني دينيشا تكوني هذا قرارة هاي دينيشا ميشون ديمتون غرغرتو توكو في الراوان خنا دف في الراغوغوتاي نمني وسام لي سغراسيني مال فكاتمي no problem jirun sani no problem irrajaramte asittiga warabesi sinyatamma kamotara marwaha banani fi qabbanesani beyladan obsa qabu gala duba agarre ummata jallasan inni sawarra gamasan di magizidi yekara fi shubbisa kada bekan fonjedesa nyatan jetana baka shubbisani biyetana bar ifin qudinu jabar nuti bar warra jeebar Europa warra wannisan dadeisa yechun gafa aya amtu olte warra khaystun ida aminiya inafa qishinjan tikko ya warri qadima biya alarra egechu jirtan diin qabdu amma khono Minnesota asni jirti Oromia lamma fada alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فجزاه الله عنا خيرا ما جزى نبي عن أمتي ورسول عن قوم فصلوات ربي وسلامه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا تي في إسلاما الحمد لله ورا تمساسا خانتي هردفو جرو تي في خان هردفو جرو شفاف أمة إسلاما شفاف بكجر تنتي سلامتا وني راخاتي سلامتا إسلاما سنينين إسن را سلام مدى إردي بي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقربين خنو قلنسا خنا رتي ولن نفيدي حالا خنا نومي جيسي خيري قلنسا خنا ترى أكا ولد كنا منو قامان الدفقانو اللي قلنسان ساقلين أكا والأقها جرتن والأقها جرو إن شاء الله خنا أبدين قدا فلدرا في اللي إن شاء الله وان خنا اتفوف برقا خنا خنما برقا تي في خنا خمد وخبرقو أشيتا إن شاء الله أشيتا ربي هاقولو بقولو أشيتي ربي هاقولو إيرو تنتاينا قرر بكا جيسو تدر أرتو ربي هاقولو جئتي يادا إن شاء الله دو بلين ساقالي تنيتوني ساقالي إسيني فاروامتي سبب الدفاع جاتشوس نمالا ميديا راس نجو شي عبد الرزاق وانا كنالين جراتشو جاتشو نمالا إن شاء الله خوني إن شاء الله يا ربي فده الربودة هم بدو يا ربي إن شاء الله إيجا تيفين إسلامات وفهم بدو جيتي يادا دوبا ونينين الرئيس ندامو فدو أبليين خيا وانين قران لغا هجرة على خنا وانين إجان أرك هجرة نمني هدو مني نما يروتنا منما ميلت إذكاتو خنا هدو دا شباب يجو في دورا خنا هدو دا خنافين قرصة دبر سوفا جيتشون قرصة خيا متدورين ساكي جو الشباب والفترة جا درجة ما في أوما ربي نرنا ما أومسن درجة جيسي أي سجرا أومان سات ربي وجه أومسن أي سجرتي شون لكي سي أدبه جرمو وأوما ربي سوى جرمو خنان هم فدادوبا شيخ الإسلام ابن تيمية أكجي رحمه الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وما ربين خليق نم إرنما أمية إسلام مانتون وما ربين خليق نم إرنما أمية ربين قرآن خيسة دبته إسلام مان وما ربين خليق نم إرنما أم فطرة الله التي فطر الناس عليها وما ربين خليق نم إرنما أمي إسلام من نمني إسلام مرة أممي نمني لو تشوف إسلام مرة كحديث قيس الدبتمي كل مولود يولد على الفطرة المون على تشوف إسلام مرة على التيا فأبواه
abbootiitu yuhawwidaanihi ilmoo san yahuudat deebisa oo yunassaraanihi yoo nasaarat deebisa oo yumajjasaani yoo diin majuusaa diin aduu gabbaran ka ibidda gabbaran sanirratti abbootiin irraa dhalate san deebisaa ilmoo san guyyaa 40 hogguu gahee fuudhanii bakka takka geessanii bishaanitti hallan bishaan keessa cuuphan jechuudha. Akkasitti ilmoo dhalattu san abbootiin inni irraa dhalate san diin ifiirratti guddisee diin ifiirratti jijjiiraa ilmoo san akka diin ifiirra guddatu godhaa jee malee an ilmoo tana ilmoon dhalattu cufa diin irra dhalatti jee nabiin sallallahu alaihi wasallam haadha abbaatutu uumaa rabbii san irraa jijjiiraa jechuudha. Guyyaa 40 fuudhanii mucaa akka godhan jechuudha. Akkana dubbatan rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkana jee dubbate sibghatallah islaamummaan halluu rabbiin nama halle waman ahsanu minallahi sibgha sayadiro namni rabbirra nama halluu beekuni jiraahiya halluun namni nama hallutun ta guyyaa keessaa kun nama hallan maali rabbirra ka nama halluu beekuni jira hallee uume jechuudha inninu hallee islaamummaadhaan nama hallee nama uume jechuudha. Aliyyi akki jee laa ilaaha illallaan arraji'utuni naafta duraatii mitii jee hoggu lammadaatiin irra deebi'ee laa ilaaha illallaa jechu jira jee dur hoggu takka laa ilaaha illallaa jeetiin jira jee gaafa rabbiin ilmaan aadam duuda isaanii akkasi haqee aadam duuda isaa akkana haqee hortee isaa cufa alamal arwaax jaaniin hortee isaa akkanatti haqee duuda aadam akkanama haqee jaan rabbiin waan aadam horuu jiraatu hortee isaa cufa harkarra galfatee alastu birabbikum jaan qaaluu balaa jaan eeyye ati rabbii keenya kas jaan rabbii keenyaa jaan tawxiidaa fi ragaa bahan ruuxiin cufti warri arra rabbiin hin jiru jeesan maarkoosii fi leeniinfaan abaluu fi abaluufaan warri arra rabbiin hin jiru diin hin jiru ja'anii diin hin jiru ja'an san cufti gaafa san ragaa bahan jechuudha. Akkasitti laa ilaaha illallaan tuni talammadaati je aliyyi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kije Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da kije laa ilaaha illallaan hidda qaama namaa keessa deemtii je hidda dhiini deemu kana keessa laa ilaaha illallaan deema je laa ilaaha illallah tajri majra ad-dammi kana je Sheikh al-Islamin laa ilaaha illallaan tun ilma namaa kana nagarree bakka dhiini isaa deemu keessa deemti je rabbiin qaama namaatti makee uume je tawxiida kan qaama namaatti ide'ee uume je sibghatallah hajoos rabbiin waman ahsanu minallahi sibgha halluu rabbiin nama hallu ka rabbirra nama halluu beekuni jiraahi je yaa dhiiroo hin jiru jechuudha. Onnee namaa tanarra laa ilaaha illallaatu sumudeeffame je Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyaan onnee namaa tanarratti laa ilaaha illallah sumudaa jira je rabbii wajji nama uume je dhiiga namaa kana keessa hidda namaa keessa laa ilaaha illallah deema je Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akkana je duba laala rabbiin quraana keessa maal jaa qad aflaha man zakkaaha wa qad khaaba man dassaaha namni lubbuu tana milkeeyse qad aflaha dhugatti milkaawe man zakkaaha namni ruuxii tana qulqulleeyse ibaadaadhaan tajaajila diin kannee fi ruuxii tana akkasitti khara ibaadaadhaa khara waan uumamteef san fide ruuxii tana najaa baasee milkaawee jedhuba waqad khaaba hongeeya man dassaaha khalubbuu tana xureyse badiidhaan badiidhaan jechuudha. Akkasumatti maal jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من ذكاها وقد خاب من دساها فألهمها جاء روحي تنا قبسيسي جرا ربين فجورها جلنا قبسيسي وتقواها صداسة كسما قبسيسي إنمنا ما خن شريس دلقوني دندها خيريس دلقوني دندها يجون لچو ifuma achuma fudhate jechuudha
شري استيبا باسون مدندا خيري استيبا باسون جر افعل فأنت صالح أن تفعل قد يوجو سنجو ربي وانت كو أكا قد أدن ديسو قد يسوم لا تفعل فأنت صالح أن لا تفعل هن قد يوجو سنجو أكا ديسو دن ديسو قد يسوم تناف ربي إما شاكرا وإما كفورا جي اختيار رراتي يجو إبادة إنما توني فيلماتا نمشي شارع رراتي نمشي فيلماتا ساتو جنة جيسا يو فيلماتا ساتو عذاب جيسا يجو خنا نمني خوني والما إسا خيس جرا شهواتا في فطرة إسا خيس جرا فألهمها فجورها وتقواها جلنينيس خيس جرا كاجيلونيس إلما ما خنا خيس جرا لبون أكنا مخس خيسا مرتوس فردون أكنا سخيسا قلفتوس لما جرتيجون خيسافو كده شباب ما خنا بليسو غافة درجة غريزة يعني جرا كامنا ما خنا خيسا غريزة نيكلور بومبي رهم نكابا غريزان سا نيكلور رهم نكابا يجولا فإن سي أمتا خدا سديتي أمتا ديدمي تربا خنا أكنا لا الفردون سخيسا قلفتي يجول خميسة إسلين التسومنتي في الراوان خنا دف في الراغوغوتا يجول باتي راغويا سدي سومنتي قرآن التقراتي إبادة جيسته أكسي وان خنا في الراغك أبدا يجول نيكولر رهم نيكابا هم نكابا يجول ونقول فدي جانين خن شهوات جانين أكسما فطراني سخيسا جرابي فطرة نمني فطرة رتي دلك وما ربين خلي الرسي أوميسن تخلي جنم الرسي أوميسن سني رد دلك قرآن قرأ إبادة قد ذكري قد خدت ربي مسجدا وجي روحي سا ولهده قامسا شيكوتي وجي ولهده أكستي خيري بكجرتتي قادمه بكجرتتي خيري ريبه لفق أبي نمني خوني فديسا سني إنجي فتاچودا فطران جزي سخيسا قبت فطران خلي ربي نمر أمسن هقو سخيسا قبت شهواني سن ني إنجي فتماچودا شهواني سني سراق أبناوا يچودا كموتر بشان رنقني كموتر مروحة بنني فيك أبني سني أكسراتها يچود يو إمو فطرة ربين خلي رسي أمسن هدامي اتدويته قوقبي رخيسه مسجدا وجولن بيتو شيكوتي وجولن بيتو علمي تنرى واتك أتي أقب دجرت واتك اللين أقرر إن سوخم ستو فطرانتي واي ديني رتي واتك أقب ستيچود لكن فديته شوفا غوتاف يچود فديته بكجرتو غوتاف وان اسين فيتو شوفا غوتاف يچود وان اسين فيتو شوفا غوتاف يچود فدين يغو غبته فطرانتي ندوتي يچود فطرانتي سخيستي قاچاچا يو تتفا وان دري تكتاتي يچود اسيتي غا ورابيسي سنياتما اسيتي اجربي ترابوتا اسيتي نغر دين رافغاتا نغر نما نغر دكنا دلتو خيسدي نما يوامن اللي نغر بوا يا سيامن اللي واتك نغر سغلي بوا سملي وامبرو دغيسو يچود سغلي غدار دويتي اسديبتوسن دعوان تينيا كسفكات دعوان شيكوتي بوا سغلي غدار دوي غار دوي اسديبتوسن سفكات يچود تناف الرهدون شبابا يرو امجرو خنا خيستي قاري جرا يچودا فطرارا قاري جرا فطرارا نغري شرغوغاتي جرا خربي الرحمه غديف ملي هانغا تيكاتا كو خربي الرحمه وقليل ربين جوسن سمالي الرهدون فغاتي جرا يچود تناف فطرا في شبابا وغولالن والربين إرنما أومي چودا قطري ربين كودي إرنما أومي قبا ربين نمخن كودي سن بافني جرا إيميلي وان خباق أبنى چودا كودي في إيميلي تربي سن إبنى تبيرو غرين تورا أوروبا سن ركبتي غرين تورا إحاسا ركبتي چودا غرين تورا نغر أمتا جلاسا عالما أمتا اتئامنا چو قاما أسجر ملي غرين نما قام نسا بي على جره چود روح انسا بررتي أوروبا يرتي غرين نما هقو ديمو ديمنسا ورا غماسن ديما غزي ديمو غزي آسا واركا فجاسا آسا أفان إنجليزي يبا تكتك خيسا إذا كان هركا فجاسا آسا بر نتبر جا بر نتبر بيتنان
biyya bar ifiin quudhinu jaabar nuti bar warra jee bar Awurooppaa warra wanni san dhaadheessa jechuudha. Dhaadheessa jechuudha. Halkan online irra bula ganda keenya kana. Qaamumaa jira malee halkan online biyya faranjii san bula jechuudha. Akkasumas shabaabni kana kan toora sa'a shanii irri barra. Toora sha'a sanii ka'eetti uno dinnichaa tokko nyaata karaarra taa'ee dinnichaa micoon diimtuun gurgurtu tokko nyaatee dila azaanan dila iqaaman quban qabu inni yoo guyyaa jammataa ta'e qofa dhufa guyyaa san mudawwara tokko uffatee dhufa. Xarafaan salaatee assalaamu alaykum gidee jedhu utaalee baha. Galgala qaaxiraa bira online jechuudha. Wani inni kakatabuuf wani inni babarreessu cufti waan ajaba haafizul jaalala wal haffasiisa. Waan adda addaatu beeyammaan tana zamana hamaa keessa jirra jechuudha. Dargaggooteenya laalaa kana cufaaf sababa ka ta'u maali? Sana cufaaf kan saaxil nama baasu maali? Saahiba hamaadha. Kana cufarraa hin agarree khasi'ee walu maali? Saahiba gaariidha. As-saahibu saahib jaan. Dargaggooteenya saahiba. Saahibni waan ifi irra jirutti nama harkisaa jaan. Gaalli jaan bakka oolee fakkaataa jaan afaan keenyatti. Gaalli irra tiini nyaachaa oolee gargara qaamni isaa gizee garuun tiinii qofa. Gaalli irra muka qoree qabu nyaachaa oolee gizee galu galgala qoree qofa. Muka baala diimaa nyaatee qabu gizee nyaatee dhufe immoo qaamni isaa diimatee dhufa jechuudha. Muka magariisa nyaatee gizee dhufees qaamni isaa magariisa jechuudha. Bakkuma oolee fakkaata. Afaan laal Oromootti kijaan gaafa caayaa hamtuu olte warra keessattuun ida'aminiyaa akkana jechuun jira warra gaafa caayaa hamtuu olte caayaa hamtuun beeytanii caayaa hamtuu jechuun gaafa gurbaa hattuu tokko wajjiin waa inni hatee nyaachaa olte gaafa gurbaa boozanee tokko kanaa wajjiin waan inni keesha namaarraa fuudhee nyaattee olte warra keessattuun ida'aminiyaa maaliif mucaan haraamsii dhalatuun himalaayaa guyyaa san akkana jechuun jira jechuudha. Tanaafuu saahiba firraa eegaa. Laal Ibnu Khalduun ja'aniiti namni namuma bakka oolu fakkaata namni namuma saahibu fakkaata. Ibnu Khalduun ja'aniiti kitaaba isaa keessatti akka jee hime mee kitaaba Ibnu Khalduun san fuudhaa dubbisa. Akka jee namni jee wahuma nyaatuu fi wahuma dhuguu fi naannoo san fakkaataa jee. Fakkeenyaaf jee namni tokko warri biyya Turkii jee wanni addunyaa irratti takkaffaa bahaniif warri biyya Turkii wanni addunyaa irratti takkaffaa bahaniif wanni dorgommii jaalataniif dorgomanii wanni takkaffaa bahaniif irra hedduu farda nyaatanii je foon fardaa nyaatanii je. Tanaafi laal ordigaan fana agarre rakkoon takka gizee dhufte islaamaa isaa bakka san dhaqee gargaara. Islaamni xiqqootu qabnaanu fiigee bakka san dhaqee ni jirraa jee akka warri Turkii akka falmatuun agarre mooticha isaanii san. Dhuguma isheenii kitaaba kana Ibnu Khalduuniin gaara keessa taa'ee bar amat afur gaara keessa taa'ee katabe kitaaba kana bar gaara afur Imaam Ahmad irraa baratee hogguu dhufe gaara taa'ee bar goda keessa katabe kitaaba kana bar Ibnu Khalduun akki jedhu kitaaba keessatti warri Turkii wanni takkaffaa bahaniif dorgommii keessatti wanni takkaffaa bahaniif ni jirra jaanii yeroo cufaahu wanni agarree mul'ata qabaniif foon fardaa nyaatanii je. Naal foon fardaa namni wooma nyaatu san fakkaata jechuudha. Arabni wanni obsa qabuuf je wanni ba'aa dila kana qabuuf arabni dikee guddaafaa waan fedhe kaja'aniin gandi shari'aan rabbu san araba shari'aan rabbu san warra diin qabu san Makkaa fi Madiinaa faanu araba san gandi san wanni akkasii obsa qabuuf je foon gaalaa nyaata je. Afalaa yanzuruuna ilal ibili keefa khuliqat seyaa dhiiroo gaala kana uumaa isaa ilaalaniyaa. Amat guyyaa 40 bar sirraan fadhu bar guyyaa 40 bishaan sirraan fadhu bar qaraatiin ammayyaa ummanni qaraatii ilmul hadiisiin qoratanii garaasaa keessa khataara jira jaan khataara arras khataara takka bishaan fudhata burus khataara takka iftaanis khataara takka akkana khataara jira jaan garaasaa kana keessa qoratanii jechuudha. Afalaa yanzuruuna kana maaliif rabbii jaajaani asbarul haywaani ala wajhil ardi dachii tanarratti beeyladaan obsa qabu gaala duuba gaala qaba feetee ciisee feetaa bar ciibsitee feetaa bar wannummaan fe'an keessa hawaan takko ciibsitee feetee ba'aa saniin ol ka'u gaala malee hin jiru dachii tanarraa deem barbaadi yoo jiraate akkasii obsa qaba duuba. Arabni kun wanni akkana obsa qabuuf je afaan faranjii kanarratti obsanii siyaasaa meeqa liqimsanii liqimcal godhanii
akkana ba'aa qabaniif foon gaalaa nyaatanii je laal je akkana je sheetichi kun Afrikaan je wanni akkana caffaruuf Afrikaan kun Afrikaan gizee waa harkate akkana caffaruuf warri Afrikaa kun caffara beekaa war gizee golgu naqees ni caffara nagarre jeekaraa fi shubbisa kana beekan foon jaldeessaa nyaatan je tanaaf akka shubbisanii gizee waa harkatan foon jaldeessaa nyaatanii tanaaf akkana shubbisan je faranjii wanni badii heddummaattuuf jaartii kanaa dhungata kunis jaartii namicha kaanii dhungata hinaaffaa qishin jaan xiqqoo khanziira nyaatan je khanziira nyaatan je tanaaf akkanatti hinaaffaan itti xiqqaatti je hinaaffaan naannoo biyya faranjii keessatti hanqina qabdi je namni namu wahuma nyaatu san namuma jiru san biyya Jaappaan yoo dheeyte je ba amal lama yoo teesse je ijji teeni xixiqqaatti je isheen Jaappaan keessa amal lama yoo teesse ijji kee ni xixiqqaatti je Chaayinaa amal sadii yoo teesse xiqqoo shani gabaabbattaaya ni goollooytaa hojjetu kana mataa kee gajjette maaliif namni naannuma san fakkaata naannuma jiraatu san fakkaata jechuudha tanaaf nabiin maal jedha hadiisa keessatti dubbatee sallallahu alaihi wasallam imra'atu sayyi'atil khuluq intaleen haala amala hammaatu akka ilmoo isiniin luusifneeya maaliif jennaan xabi'aa isiin luusifti xabi'aa isiin luusifti intaloon san xabi'aa isiin luusifti xabi'aa isii san harmaan luusifti jechuudha ta haala amala hammaatu ta ollaa arrabsitu ta mudhii hidhattee jaarsa zargaa jettu san ta qaanyii fi waa takka hin beekne san ta haala amala hammaatu ta afaan hammaatu san ta arraanni siidhaaf fokkotu san intala san akka ilmoo isiniin hoosisne maaliif jennaanu amalasiisan namni wahuma nyaatu wahuma dhugu namu wajji oolee jiraatu kana fakkaata ijoollee teenya saahiba filadha ijoollee teenya saahiba gidee jaan ka wajji dalagan ka wajji qara'an ka amna wajji deeman ka wajji naggadan ka wajji bultii ijaaran ka mana si wajji jiraatu ilma adeera keetoo ilma eessuma keetoo mana si wajji jiraatu saahibuma jaam kana adda filta hatta sarraatan nyaallee maantaan nama hojii jiraatu tokko filachuu qabdu jechuudha namna amna karaa hojii deemtu jireenyaa fi jiruu wajji qabdu tokko akkasitti mana keessa maatii keessatti hatta nabiin sallallahu alaihi wasallam waan nyaatan kana hogguu beeyladaa nyaadhamne tana hogguu lakkaawu kullu zii naabiin min assibaaci cufa waan qarrifoo qabu bineensarraa waan qarrifoo